Mga kabau ke saya meron ke share tau channel pa ke subscribe mai tau channel. Ka ku fam ke tala noa tu heni ngai program ha kok ki ngahi me ko ku hoko ko ngai nau ia o Kuonga Fakamui pe mo hoko mai ai e ko si su kala si. Bla he pito ngai tala noa kwal holo ku fam ke hanga fam tala tek motor ai uhinga ngai me tun ke amana ke hoko ko ngan ngai me e hoko I hae mai ai e ko Sisu Christ. Sa ko kamatanga tau tala noa ko Daniela vai fit visione. Ko Daniela vai ta ko Daniela pe mo tohi whakaha o kui ki nawe tohi tapu ko o tohi tatala pulonga apocalyptic literature. Ono winga he na tatala hake visione o amui. He mea hoko he ngata anga. Ko ike ni hanga whainu inu ki tau tolu ki he mea ki he ikuna aho tau otua. Ke ni whakaloto lahi ki tau tolu tau whekuki mo whiri mo ngai whaingata mo ngai whakatanga ke loto ngani ko me he tau tuu he e ko Sisu Christ. Ko tānela vai fitu ve statolu o pehe. Nau mō sio pe ngai visione po uri pe ilo nge ko hataha hange hahako I tangata nai hoko mai mo ngai ao o langi. Tania umai ke talu me mua io na ku omia ki hono ao pe nai tuku ke te ia hahau langi mo apure. Ko hike tauhi ke te ia e Ngaahi kakai matakari me whahinga mo lea ko hono hau ko e hau ta e ngata aia he kai liua pe ko hono pure a ngā ko e taha e kai auha. Aia, ko mea usio ki ai a Daniela o ku haere atu ai whanau tama a tangata taha ko e hako e tangata haere atu I he ao ki langi ki he ao o talo mei mua aia ko e otua aia pea o ku whakanofo ia I utuku kia te ia ai hau me langi mo e pure ko hui ke tauhi ke te ngai kakai me ngai matakari me whaahinga mo e rea pe kono hau ko e hau ta e ngata ai he ikai liua kono pure a ngā ko e taha e ikai auha. Sai, nei hoko whakaku e mea ko ia. Ko mea nei hoko I he haere hake ai eiki ko Sisu Kalaisi. E tau lawe ki ai, ka kou whaamu ke whanga whainohine ke mou tolu, koe ni nau pe nau tolu, nei ai fo ke misi a Nebukanesa. Pena misi a Nebukanesa sio ke fu I misi Daniela waheua, pia whaiwhai whamatala mea patala mai, na e maka na hau, koe maka ta e kau ki aho no tā e hanima. Pena hao tā e fu I misi o holofa, pia tupu e maka e koe hoko koe mo unga, pia tupu ia ta e ngata. Pena whamatala lewa Daniela o pehe, koe fu I misi koe na sio ke a Nebukanesa, Konga lahi wha, koe ulu koula, ko koe ia e Nebukanesa. Ewe Daniela waheua we stolu walu ko koe e ulu koula. Hiri koe e tupa puranga taha e whaange ange ia te koe. Ai koe whatawhata siri wā ia. Koe puranga ko kōresi. Ko kōresi e tu pēsia koe ne hao tau e Papilone, whakauha Papilone. Pane hanga veteanga ha Israelina na unofpo pula I Papilone. Tala noa kia ia wakaloni kari vai tolu ono. Me tohi e sela. Nanga lewa tukuange nau tolu koe nau misiona ke nau foki ki Jerusalema no veteangi nau tau nima tolu hiwa ka ma before Christ. E nau foki o toi langa fo o e tempare. Aia, koe pranga hono uai, pranga uaki koe Nebukanesa ia Papiloni ulko ulai. Fata siriwa koe pranga ia koe Pesia metia. Hange pena ia whakatahataha e on pranga koe au na ikuna e Papiloni. Kana e pure pranga Pesia e ko Koresia na whaitutu uni. Konga e setana na unofo I Pesia. Tala noa e foki a whakahe. Pranga na e pure. Pe hiri e tala mai e ai rewa ai tō taha koe palasa. Ai ko branga karisia, ko hoko ne historia la lahi ko mama, ko Alexani koe lahi. Koe na ne kuna e branga Pesia, pena e tupo e fu branga io Alexani koe lahi senturi wha ki mua ia kalaisi. Alue na ea koe branga lahi taha ia, na lawa ia tangata pe taha ki hanga whakotu I mama. Na e alu hono pure na wa me mea ki intia. Na mate vave bea Alexani koe lahi, pa hanga rewa hoko at lewa e branga loma. Ai ko branga loma, koe va e lohi I va e aione fefiofi umea, mo aione ko puranga e mawahe ia e ia malohi aione ai e ko tala noa ni ko Daniela waheua pe pereva lo tonga ko e tu e puranga ko ia tala mai rewa na hoko mai e taimi e tu I ko ia ko o tua o langi tene whakotu ha pureanga e ikai furihi o tae ngata pe ko hono pure e ikai tuku ki haka kai ke ka tene laiti mo whakaauha ngai puranga ko ia kai tu upe ia o tae ngata.
Ai ko buranga o tua. Ko buranga he kai furi he tai ngata. Ko buranga o tua na palomes ke te vita. Ma ko te vita pe na palomes ke he o tua. E ua sa miwela vahe fitu. Ua sa miwela vahe fitu. Pa ko vesta haua ke tafa. Na so mata he o tua ka te vita. Na fama te vita ke ni langa hafare mai o tua. Ka frofolanga ai o tua whekau ke alua ne tano tala ka te vita pe ka kakato ngahi aho. Pa ke toka mo o ngahi kui te ufokotu. Ke hoko mo koe aho hako. Ai koe hako o te vita. Koe e whakotu uia ke hoko. Ai e aluatu me ho manawa. Pe te whakapapau hono pureanga. Koe ai te ni langa ha whare i hoku hingoa. Pe te whakapapau ai taloni o hono pureanga o tae ngata. Te nofo au koe ne tamai. Pe e nofo e hoku. Ai koe pureanga ia o e alo o e otua. E nofo e otua koe tamai ai tu i koe ia. Kono mo ni koe tu i koe tau pe hako te vita. E halanga tu i o te vita. Na whanofu ki nau toko nau hiwa whanofu sa me ua, pa kua te kisio sa me ua, koe aho ni ko whakatupu koe, ko ku alo koe. Aia, koe mea kona e huinga kei, koe alo oi otua, e tu i koto be hako te vita, na nofu to amanaki mai, ke koe pureanga ia e tu o tae ngata. Koe, aia, o kia ka kai nau ke nofu nau tolu mo amanaki to kua ke hoko mai pureanga hano wha, to kua koe pureanga hano wha haini, to ke amanaki ki ai, e toki hoko mai, e taimi koe haere mai e ko si isu kasi. Koe loki haere mai si isu, koe kamata ia e buranga ano wha. Teke ke ngata e buranga ano wha. E toki ngata e buranga ano wha, e koe buranga ia e buranga, home mori, kau te aifat, whaere. Koe buranga ano wha ko lomai, e koe buranga lua ki, e ulo koula, ko Papiloneia, Siriva, ko Resia, me buranga Pesia, Palasa, Karisko, ko buranga Karisia, pa koe ai o ne reo fio u mea ko lomba koe puranga hano wha, lo tonga puranga hano wha, lo tonga puranga loma, lo tonga e pure a sisa, a kosto, hoko mai eiko si sukalaisi tano ke a luke, na hoko mai, ne whai ai tohi kakai koe, ne aloa e mere mo so sifa ki Peteri Hema, pe alo iai ai eiko si sukalaisi, hoko mai re vai pure anga, koe pure anga te vita, koe pure anga koe tala noa ki ai, ne haa ere atu, ne mamata tāniela ki haa ere atu, whanau tama a tangata tāniela vai fitu, ki he ao o talu mei mua ke whakanofo. Whanau koe mena e hoko koe, he aho koe mena e wholawhola ki a si isu, e tamu koe nana whamau e koe si isu, ma ke vai tawha, pe eke ange he taula e ki lahio ni pe, koe misa ia koe, koe alo koe o whakamalo ia pe he si isu, ma ke vai tawha vesionua, ko au, pea te mou mamata ke whanau tama a tangata, o kune nofo me ni mato o mata o mālohi, pea kune hoko mai mo ngahi ao o langi. Te nau mamata ke taula e ki lahi, mamata ke kakai koe na noanga o karu se whai e ki, ne nofo ke to o mata o e otua. Mula koe mea koe na hoko, he aho koe e Pentekosi. Haere ke kai koe haere ke si isu ngā tāno ke ngā vai ulua ki vesi hiva pe ne folofola pe he lo tonga nau siofia e nai ave ia ki olunga pe nai kilala ki he ao whakapuri me te ki nau tolu pe he nau mo usio whakamau ki he langi o tonga e ne haa ere pe tāko tu mai ke te ki nau tolu haonga tangata kofu hine hina o na talangi koe anga koe ne haa ere ke i he ao so me uti nai sio kia tāniela ne haa ere atu whanau tama tangata i he ao o alatu ke he ao talu mei mua pe whakanofo i ai e mawhai mo e pure kono hau e tae ngata, e lau i Kuonga. E koe ne haere do koe mahino ega te tau tolu, koe tu e pure anga o e otua, koe pure anga une laiki, e ngai pure anga lahi e whaa koe, ne mamata kia Nebuchadnezzar i ene misi. Whanau koe tala noa re vaini, a pita ke mea nai hoko e haere ka si isu ke he langi, haere ta si isu, pe talanga rewa, na ne mau me tamai, Mage vai ngai vai wa vestolua. Ko si su ko ni na fu tu uia e o tua pe ko ki mau tol ko to pe ko kau fa mo ni kai au. Pe i no ha ke ki i rewa he maf e ko ni ha ere ha ke ko i he ao ki he langi. E no ha ke ki ia ki he langi e maf mo ne ma u fuk me ta mai a tala ofa ko lau mare ma ani na ne riringi mai ai me ani. Ai o mo sio mo fanongo ki e tala haina alhaka te vita ki he langi. Kai maa ne lau e na folfola e ki hoku e ki o te vita ko si isu e ko misa ia e. No foko i o to mata u ka e o ke Ngaahi o ngai whiri ko tu ngā vai. Ko ia ke mātua ki ilo he haa isi leri ko toa pe ko whakanofo e o tua ai tangatai a si isu ko e ki ma misa ia whakatau osi. Si isu ko ia nā mō karo se whai. Aia ko ne haa ere hake e ko lau kia tāniela.
Hale ke pure ke universe ko to pe pane lilingi malewa no lau mari. Pako sio ke hunga no lilingi ma no lau mari ne tala ko ka apostolo. Te mo ma upe ha malo yo ka hifa lau mari ma ni nige dek mo tol. Pe te mo hoko ko ka ufa mo onyo i kai Jerusalem pe kai siutea ka to Samaria i o nga tanga mamani. So me bena ko me pe ko manaki a e ki e hoko e ahon. Ta mai ke dek tau tolu he to hifa ha va ta hiva ve songo fulu ko lau mari e palo fse manu na tangi pita. Ko mea koe ne whamatara koe hiwha lau mare maanu ni mea soeli wahe ua ringi he o tua he kuonga Fakamui ngai wahe ua ve stafitu pea palofi sai ai whanau ko hinga palofi sai tala mai to sione to whakahawa taha hiwa ve songo fulu au pe he lau kaino hino ko sione pe he koe whai whakamooni kia sisu ko lau mare e palofi sai sio ko lau mare palo fisai ko lau mare tau lea aki whakamooni ke he ko si sukras. Kona uia meu tau whi mao e lau mare ma oni ko he ko hu whi ngā tau eni tau whi kuku muia. Siu tau mai dek tau tolo whakawa e taha ua ko mea whai he ngā tā e taimini na. Hau ngā tā ia alu ngā tā mea whai tau mono toe hako e whiwhine. Angi nau tolu nau tau he ngai tūtūnia e o toa mo nau puke mau e nau whakamooni ke a sisu. Siu ko whai tau e o toa mo ki tau tolu nau tu e wholofola e toa ko mea ya manaki ai ikaimi lo tongan ko tu e buranga o tua to ha o se tane me wivi malo ko skapusi foi me langi tene fai e fai tau mo ke tau to ko me tau fe ma o haivi falau mari ma de tano paula ko fam ke fra ospeki ke ilo ko winga me ko tau whakataha ki tau toki he langi tau no kia he pelu mai ta hawa ko to he pelu nera ke whau e paula ka te toki aluka paula ka he he pelu mai ta hawa vesi ua ke hua whau ni pe ka ko mo unu mai ke mo unga ko saione mo e kolo e o tua mo ui ko Jerusalema whakalangi pe ke ngai toko mano a ngelo mo e kātoanga mo e whakataha ngai ua ki foha ko tohi i he langi pe ke o tua ko e whakamao e ka kai ko toa pe ke ngai lau mario e ka wanga tonu ko whakahao hawa pe ke sisu ko whakalalo e fuakafo. Ai, ko tau tolu ia kakai ai o tua. Tau tui ke eko sisu kalasi. O si uia ki tau tolu ki mo unga saion. Ki mo unga e pure anga e o tua. Tau whakataha whakalau maari ki tau tolu ki ai. He taimi ko toa pe. Tau taria eko sisu kalasi. O si whakataha ki tau tolu ki ai. Pau tau mo ua rewa e fuwhei ngā tau koe nda noka Paulo. Ai tau a lau maari. Whanong koe menta noka Paulo. Kau ka pau e tāke kina ki moto he lau maari e. E kai te mo ura loa ki he lau pia koe ni matua ki e ngai ngau e kakano kare te vai ni mai ni o pe koe whi a wake a ngā uri pau utawi ai tori whai tuki whi tau whi a aki whi tu usi me heka whi te itani whaka whi lau lau i whawawha whaka whaahi koe whi me heka aki whi whakapō ngaki wha ako nā wha a kai ngahi la mea pe o ko usinaki talatu hange koe urea mua koe ka kai whai mea pe i kai hanau tofi e puranga o tua koe kai ha tofi e ka kai nau kei mo ui he kakano e pure anga koe ni ko osi whakotuu talo me haere ake ai eiko si sukalaisi. Mau inga ke tau tui rewa ke eiko si sukalaisi ke tau kau ke pure anga koe taimi. Tau hoko atu ai, ke ngai mea ku hoko, tau amanaki kia e hoko o ka haere mai ai eiko si sukalaisi. Tokoni mai eiki. Mai moha lau maari ke mau kau e whakamooni whakapalofi sai mai a whiona e si sukalaisi mo whamui e mea.